Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alit-alit kelas telu sane tresno sihin Pak Guru. Sane mangkin irage melajah bahasa Bali sampun ring tema 4. Nggih, ring tema 4. Nika wonten ring tema 4. Kruna wilangan pepasten. Nggih. Napi punika kruna wilangan pepasten. Nah, yen kruna wilangan pepasten nika artinipun kruna wilangan sane nyihnayang takehan utawi takaran. Nggih. Yen bakto Pak Guru ring bahasa Indonesia kruna wilangan pepasten nike artine yen ring bahasa Indonesia mangno alit-alit ngresep artine nggih. Kruna wilangan nike adalah kata bilangan, pepasten nike adalah artinya ukuran atau takaran. Nggih. Nika yen apa ke bahasa Indonesia, yen ring bahasa Bali kruna wilangan pepasten nika nggih kruna ane keangen ngukur utawi nakeh utawi nakar barang-barang. Nggih. Wenten nak ngorahang a kilo, wenten nak ngorahang a gelas, wenten nak ngorah akatih, wenten nak ngorah abungkul. Nika mawasta kruna pepasten. Nggih. Kruna pepasten. Sampun alit-alit ngerti? Nggih. Kruna nika kata, wilangan itu bilangan, pepasten nika ukuran. Nggih. Kata bilangan yang dipakai mengukur sebuah benda atau suatu barang. Kenten artinya di bahasa Indonesia. Nggih. Ke kruna wilangan pepasten. Nggih. Nah nika yen alit-alit sampun meduwe buku santun sane aturin Pak Guru nika. Nika wenten di halaman petang dasa, nggih. Di halaman petang dasa wenten kruna wilangan pepasten. Contohipun, nggih. Ane dadi orang akatih, napi ken dadi orang akatih. Nggih. Nah, potlot dadi orang akatih nggih. Potlot utawi pulpen, utawi spidol nika dadi orang akatih nggih. Yen sane mabungkulan kadi puniki niki akatih ada nggih. Akatih. Ampun kenten tiing dadi masih yo orang akatih. Nggih. Lidi dadi orang akatih. Sate dadi orang akatih. Nggih. Nika akatih. Akatih nika ciri-cirine ya lantang, jenik lantang nggih. Nika ciri-cirine akatih. Nggih. Ane dadi orang abungkul. Ane kengken dadi orang abungkul. Nggih. Ane gobane bunter nika dadi orang abungkul. Contohne taluh dadi orang abungkul. Nyuh dadi orang abungkul nggih. Nangko dadi orang abungkul. Semangko dadi orang abungkul. Nggih. Poh dadi orang masih abungkul. Nggih. Melon liu sane len-lenan nggih. Ane napi ada ane bentuknya ne bunter nggih. Nika dadi orang abungkul. Yen ajuring. Nah, ajuring nika ane bunter nika musibah. Nggih. Dayang alit-alit anang meli semangko kan musibah nika madan ajuring. Nggih. Nah, ini dadi orang ajuring nika semangko musibah nika duren ajuring.
nika madan ajuring nggih. Nah, terus napi dadi orang akid. Akid nika artinya apasang. Yen sampi loh ajak muani nika akid adan. Nggih. Ada kedis loh ajak muani masih nika madan akid. Nggih. Akid nika duang ukud nika artinya. Nggih. Sampi duang ukud akid. Nggih, kedis duang ukud akid. Nggih, nika madan akid. Ane dadi orang atebih. Api gedang nggih iki gedang bungkul niku sibak dadi atebih nggih kayu yang sibak dadi atebih nggih jajo yang dia sibak dados masih atebih niku dadi masih orang atebih nggih cari dadi orang atebih masih semangko dados orang atebih nggih ane dadi orang artikel benang. Artikel nika artinya agulung nika benang. Nggih. Aukud siap sampi jaran kambing kedis cicing nika dadi orang aukud. Ane dadi orang aijas piu. Ane dadi orang apacak. Nah, kedis niki apacak masih dadi orang nggih ane kedis duang ukud niki apacak dadi masih orang. Yen aijang biu ane maijas ijasan liu nika madan aijang. Salah masih dadi orang aijang yang sampun yono dipunyahan nika dadi orang aijang. Yen apasang sepatu pasang sepatu tengawan kelawan sepatu tengebot. Sandal apasang sumpel apasang anting-anting apasang gelang apasang. Yen dak duo tong anu ne liu nggih nika. Yen nak orang sukan, yen bahasa Indonesia ne sukan niku artinya satu setel. Nggih, baju, celana niku satu setel artinya niku. Penganggu tadi orang sukan. Yen alempir niki buku dari orang alempir. Nggih, alempir, doang lempir, telung lempir niku dari orang alempir. Yen aliter napi lengis. Nggih. Tadi orang aliter. Yen bahasa Indonesia di benda cair nika aliter, 2 liter, 3 liter kenten nggih. Pun kenten. Yen abancang. Bu satu tangkai yen di bahasa Indonesia nika abancang nika satu tangkai. Ini dari orang abancang nika bunga. Bunga. Nggih. Nika contoh-contoh kruna wilangan pepasten dumugi alit-alit ngeresep napi sane aturin Pak Guru pelajahane makin nggih amenika dumun rajah rainana makin Pak Guru Sinap Antuk Pramosanti Om Santi 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 Om.